Melarumi Yesus Kristo ka amempa arwaya pina abami asandalam budula payaro pachuludu munu melarumi seloka patani baptist association Sunday home devotional service mi mupadopa pikopa ngopinu puyo luginanu pa Bible bahasa ku kakatayike melaru kabope Romans haku hapi ka gongku gonyala gompi so ngo hendo sisika heru henu hang masu Ketina sudokoda, heka tatuka tu aginho. Numina ngunumi kaking kenone. Amen. Ngo pratna ichemichke malaru chiche hemope. Dari gona kadunu bapine nemi hamper kai pa asan dalam pala. Lubu dal payaro pacheludu suloka miodu ayam mi bila apatani baptist association ka Sunday home devotional service ho. Neka amyampa ngemi puyu gonge gonye ludo pa miodu miolo bitu payaro pacho ho aba is pastor apa meter payaro pacho ludu suloka miodu simi lado paka bikopa ho sisingo pinu puyu me gonge gonye luri du pahala ngaka apomi yajialomi ho miodu miolomi pinu ka lidio tulibila Yesus Kristo ka amempa pratna kudu amen. Soloka ngono topik mi kakasa problems and trials are not destined to break but it is the reason for your blessing nunuko ka herumyanka hengaeka ayare achiai anuhu nunuka alinu myoduho nunuka blessing pinuka arwaya pinuka yanumpa likindo ke helaludo hopa ngunu kedi apimyu Helakara dado ludu seka herumyanka hengaeka ayare achiai numpape nguko adi adonu sisi da koneyoku overcome mada limpo daku rak koneya asida dala koneya asida dala helangun ano ludu hongunu helatar ludu ngomyu pakoda avurja kumashiyua hala hojolo ngunumika arwayanu pinu ngunumi anuaya tonserdo halaludo atahoka herumyanka anuhu alinu myodu hoka ayasununke halangonum ludo hopujongo Bible verse purito Romans chapter 8 ka etino ngunu hendo sisika heru henu hang masu hutina sudokoda huka tatukatu aginho numina ngunumi kakinkendon sisi ataoka ngunuko ka herumyanka hengaeka ayare achiai anuhu ngunumi hengekene dupa hala ho pinika amikata ho dengi pa sala dado pa hala ho ayene myodu ho moka arwaya ho moka yanumi kapakene dupa hala ngunumi piniludo ho pini ngunumi ra mo ludo ngosike nunumi muyamuda ho pulyampuda sudun hala ngunumi ayakene dupa ho denki kene dupa hala nempa lukoda ngunu malaro miu pinika ala loka punuse hutare dekin hoke simingunnu kapado lukoda Isaiah chapter 64 ka 800 hala ludo o pine no ngunu ka aba ngunu dekinsu ho no dekimi pucampaka lido paka punubo ho ngunu melaru miuhu neka ala loka muyangkosu dokin sedonde haleluya ho pangunu hela hengekeno sisi ataoka herumyaka hengaeka ayare ache anu pinubio a ngemi muyamada pulyampudola donu numpa lukoda ngemi ayadopa dengi dopa ho alinu myodu ho moka arwaya yanumi kapakene dopa hala ho alerpa dakine nupa hala heka hao pinungunumi ano ayaludo nunu ichucheka heru helala heka heru henungokala myodu hempyo aler tamumi kapakeno kelodo ngosinu kapado lukoda Paspita 5 ka 10 ludo ho nunu
ichuche hero helala hika arwaya ka pine huna nunumi moka ayudai tatukatu kristoka ko gyolutune mo atoloda myanke no kuke dodopa mkindoke ho alerdopa mkindoke nunumi halaludo so ngunu mi pinuludo nunu ichuche hero hengalala nunu mo Yesus Kristo ka amyampa myanke no kuke ho nunumi dodopa ho alerdopa ho tamo haropa dadopa mkindoke heludo ho pangunu atahoka herumyanka hengaeka ayare achiae anhumi pinhimi myodu myoloho lapa bikindoku homo ngunumi moka arwaya ho yanumi ngunumi myodu myolo kapakene dupa hala ngunumi sisi melyama dala do hala ngunu hengsa a kami japa malaruko pinka arwaya homoka yanuh dokincho amen.